imaju sve šta rade u ovom trenutku. Gospodin Karaganović, i da budu spremni da rizikuju svoju platu, položaj i beneficije, ako je to potrebno, za dobro svoje zemlje. Ovaj deo razgovora zaista neće biti potpun bez još jednog važnog pitanja koje želim da vam postavim. Mi smo se dogovorili da nećemo se mnogo baviti detaljima zvanične verzije o Srebrenici, ali evo, ja vas molim da u najkraćem našim gledalcima ipak saopštite koje su to osnovne slabosti takozvane zvanične verzije o Srebrenici. Da krenemo najpre od one čuvene brojke od preko 8.000 ubijenih, iz čega proizilazi čuvena pravnička, politička i moralna kvalifikacija o najvećem zločinu u Evropi posle Drugog svjetskog rata i tako dalje. Pa sad, dve stvari su bitne za zvaničnu priču. Jedan, brojka, 8.000, to se otprilike konsolidovalo oko cifre od 8.000, bilo je varijacija od 7 do 10 do 12, ali na kraju sada zvanična priča glasi 8. To je jedno. Drugo, to je pravna kvalifikacija da je to bio genocid. To su osnove te priče. Što se prvog dela tiče, cifre, znate, to je jedna kriminalna istraga kao svaka druga. Ako vi nekoga optužujete za jedno ubistvo, 10 ubistava, 100, 1000 ili 5000, vi morate da pokažete tela. To je, mislim, logično i to je načelo koje se primenjuje u svim sličnim situacijama u ovoj zemlji i u svim zemljama sveta. Dakle, prva i osnovna slabost te priče je da mi nemamo 8.000 tela, ni blizu. Ono što imamo, a sada se vraćam na analizu forensičke dokumentacije Haškog tribunala koju smo mi obavili, odnosno jedan član našeg tima, dr. Ljubiša Simić, koji je stručan iz te oblasti. I to sve imate na našem sajtu, na internetu. Možete proveriti, a uskoro će, baš u subotu, izlazi zbornik radova sa našeg međunarodnog skupa u Moskvi, gde između ostalog se nalazi taj referat, tako da su svi podaci tamo, ali bitno je sledeće. Analizirano je 13 ekshumiranih grobnica koje su obradili stručnjaci tužilaštva Haškog tribunala do 2003. godine. Dakle, ovde nije u pitanju samo cifra kojom se operisalo u vreme suđenja generalu Krstiću, nego i nekoliko godina posle toga. Bitno je da se ukupno tamo nalazi nešto ispod 2000 tela. Mi smo onda to razvrstali po obrascima ranjavanja. To je vrlo bitno, a evo zašto. Postoji jedan prećutani aspekt tih srebreničkih događanja sredinom jula 1995. godine, koji je vrlo bitan, a to je povlačenje kolone 28. divizije iz Srebrenice prema Tuzli kroz planine gde su oni doživljavali zasede, imali su borbena dejstva protiv Vojske Republike Srpske i tokom ta 3-4 dana pretrpeli su znatne gubitke. Sad, poenta je sledeća. Pošto to je bila mešana vojno-civilna kolona, oni su po međunarodnom pravu legitimna meta. Žao nam je za svako ljudsko biće koje je izgubilo život, pogotovo u tim planinama, po tim okolnostima. Ali, sa međunarodnog pravnog stanovišta, to je sasvim legitiman cilj i to su sasvim legitimni gubici. Ja ne volim da koristim reč legitiman u odnosu na smrt neke osobe, ali stručno pravno tako je i mi nemamo tu nikakvog izbora. To je bilo nekoliko stotina takvih u okviru tih 1923 osobe koje su pronađene u tim grobnicama. Dakle, to nije ni 1/4 od ukupne cifre od 8.000 za koju se tvrdi. Oni koji su imali obrazac ranjavanja ili koji su bili pronađeni u stanju gde je bilo moguće potvrditi hipotezu o streljanju, iznosili su oko 1196. Dakle, imamo 442 osobe koje su imale poveze na rukama
ili preko glave, preko lica, i imamo oko 600 i nešto koji su stradali od metka, za razliku od ovih drugih koji su stradali od gelera, od mine i metka ili kombinacije svih tih stvari, što očigledno eliminiše mogućnost streljanja, jer niko se ne strelja iz minobacača. To je jasno svima. Prema tome, maksimum od tog broja koji su ekshumirani, koji su mogli biti streljani, iznosi oko 1100, što je opet daleko ispod cifre od 8000. To je prvi i osnovni empirički defekt argumenta od 8000. Druga stvar, što se tiče pravne kvalifikacije da je to bio genocid, očigledno mi ne možemo da govorimo o genocidu na opštinskom ili uličnom nivou. Genocid je nešto što se odnosi na teritoriju cele države. Ovdje imamo samo vojno sposobno stanovništvo koje je stradalo od streljanja. Žene i deca su i stare osobe koji su se okupili u Potočarima, stavljeni su na autobuse i srpske snage su ih evakuisale na muslimansku teritoriju. Dakle, to je situacija gde je reproduktivni deo društva bio specifično izuzet od bilo kakvih represalija. I to se uopšte ne uklapa u tezu o genocidu. Dakle, to je druga vrlo ozbiljna slabost te optužbe. Da. Mi ćemo na ovom mjestu zastati, dakle, vrlo kratku reklamnu pauzu predlažem i naravno, poštovani gledalci, čućemo i vas, vreme nam prosto leti, dakle, negde bit ću slobodan da vas prozovem oko 22:05, 22:10.